Patala whātua tamua lau Samoa Entertainment TV mai pia, ile whaai unga o le nei vai aso ai usi mai whaafonga. Wā tāta mai le whaawhaiwhainga tā o le pālo tā whale ata whā. Ina ua maona ane le isi sui o le atau wā mai, male ingoa matua ia ale. O le tasi fōi o matai longa o le whiuanga sanga lue le māloi tau sanga i tele ko nai, le sunga ulu Bismarck, o lo o tau wā whaatuto tasi. Ele whalauno hino sui whaatu al HRPP le so le o tau wā mai ai lalo le HRPP, le sunga tu ua maramo, mo le tu malo se umu. Le ua mako whakasia ku lumangei mako amaramo. Kako sui lea mo le kumalo siung. Le a whalo mai malto whātu wana sii, le ana loto te le toi foi, ile whainga pālo tala i titi, talu ua lofa ilo nai tu malo, ia maua ni whaamanianga mai le fās. Ai le tu malo wa afonti, le a wailo atu le matai whaatu mai al HRPP o le sunga, ale ausa Dr. Naseri. Ia le vauka ko whiolai ma le ausa. Ka ko sui whiwhiria lea mo whakaloa. Kaptai ko i lea mana i o ni tangata whatawaa. Me se ai o lea ua whili toa aare, whili nga po i ale, mai nga whao whai ale tapupu. O te roe le na oa o stangata nga waa o le tumano, e pita iane. E lea ua alwaru rawa, e lea ua iaru rato whia alu. E o ia o tu, e au masui o le tumano e tau areina, e le O le atau whetuli mai, ma le sui a le fās, e sunga mau o si a osi pu e mai. E le whailua mai le stonul palo tala i titi e tu malo nei, a lo whanga solo ai, whai ngā le stawa mo i tu malo i e tonu, o lo o hawa noa no fō le pal mene lona sufitul nei taimi. Team Germany! Team Singapore! Arriba! Arriba Peru! Ano itato tim na punui mato ini Samoa immunite taina. Waka mato ang te atua. Oh oh! Team Canada! Ele tu mamai na le malol ta longa, o tu ngā waalo lo whaia mai i Samoa le vai asole nei. Ma ave ai le fionga al minister si o mangam tanga tasia si mai. To e sulu Cedric Schuster. E whai masui al malo e tau au inatu wa alo fau. O ta pena mo le tu unga, ile pulenga o tu unga wa ale International Va'a Federation, IVF, World Distance Championship. E ala ile sauninga wha apitoa na whai al vaso nei. O le sunga whada ofa na ia wha ya ina umasa. No fuatasi mana fuaono, mo le wha angai le tai. O le siwa nga mata ina, o le sauninga whapa ia. O le whaonga ina le o le whangu Samoa, ngā o sia mai le pepe o le popo. E wha la ma wha manongi, mo sa oi ma funga o la au manongi o le sio manga. Ma wha tino e tō tino sa au wai wha tuina le nei asosio alo waa. Le fionga tuatanga loa tio Anandeo, ma afa masanga tuno Laban. A matu iai le lui el minister o le soka, o le Samoa Outreach Canoe Association, ia wha awa wai peo na whaia nei tu unga wha le vau malo. Le sao le malo i wa ane e peo na ia ta ua, e le na o tu unga, ai mo le wha awa wai peo nei fo i ta longa ma ve ai o se ta longa i Samoa. Ia wha sa fu atu, le whaia walonga wa ainu i tua mai tu malo o se ta longa Samoa. Inisi o tala na atofa wha apitoa mai lava le taimio le au malanga mai Amerika le Point Church Young Adults, po le AYC, e fia sielo to le campus of Hope tona i mato. O le whalenga o api eita maiti matinasa waina Samoa. E to lima su lima le au malanga mai le sulvalu le lua lima tu sangal matua. No mai lava mala to mea lofa mota maiti o ta longa ai o wala fiofofo ingai mafuta tu ai whanau. O lo o le loto ai au fiai. Ma le whaitau ngā tusi ai o whaatal noanga o lato fo i o langa. O le evangam whaatal noanga na au fiai. Ma le fsilngia foi. E whanau sa wai nei tu ainga o langa o te maiti pāla langi Amerika. Ai o sea o onga fo i moi tu umai lua. E wha so ai fo linga ma taunu unga o langa o iei le taimi nei mo la tau.
Nalo ia le to manga le sao Angelica ma Stephen Merritt o le Life Point Church Samoa. Ile so ta inga mo le neifa moe. Ma whawheta ia e le pristene si le niuli na jang le pulenga. Ai o mātua na tāpenaina le malanga mai le whanau. Ma matu ia na whaamanuianga le tueta liu I a inga. O te tūwhata si mai le pulenga o tanga ruenga o leo ila na komsina. Le sunga awa pa aulongo I tino Filipo ai o ana komsina lango. Le ia taua Samuel wa famsanga la faitele Herbert a ati. Papali I efo mwalele. E whaulfale aloa ia le asisi ngal komsina le tu mawufiti. Chuki Fong Ju I Samoa. Ile mai asanei. O le taimi mo mwole wa si ai Samoa le fo itamali mai fiti. O mwole atu ia el pulenga ntanga luenga o leo Samoa le whaaftai. Ile talia mai o le vala au lia. E malanga mai I Samoa. Whaatasi ai mal whaaftai ia fiti le au mai lea. O leo poto whaapitoa. E a oina te e pasika. Fesostoani le o ongo te e pasika leo I Samoa. Na mawanu fo il whaaftai le sunga au pa au le acting komsina fiti. Ona ole au maia leo le lato fo mai whaapitoa. E whaiasu esu enga o maliulilo I fesostoani mta upo leo. Iana maliulilo I fal maliu mtotua. Na afia fo I ise whaatalonoanga le alo ia. Le mana mia ia leo a Samoa se fesostoani leo mai fiti. Ile taimi o le fono ma lol tau pulenga. Le whaia mai lo o lo wha. O le nganga whaaftai fo ina angia mal komsina si mai. Chuki Fong Ju, ile avano wo o mayai I Samoa mo le taimi mua. Inisi o tala tasil miliona tupe New Zealand le tau whaatusa. O masini whaapitoa wa fisosa ni mayai malo New Zealand. Ile whaatotonga ina mlaiva lele Samoa. O masini e au fiai whaata tolu. O ato e ave ilunga, whaata mo uta siaki, Malaysi whaata mo uta tele. E tolu masini tutu mo tangata ile ui atu I tutonu po le walk through metal detectors. O le fata whaapitoa su e masiake I ato. Male ea malulu, masini whaapitoa I loa ai au pengam tautia explosive trace detection system. O mai asaini ai le vaal minsta o ngālu ngā telembalai malele olo a 4 feet wa ai. Male kumsina o le malo New Zealand I Samoa Trevor Madsen. Le malienga whaapaanga mo le whaapiina o masini mlaiva lele. O le malienga e au fiai male o ina lau whainga ruenga ai o le tausinga o masini mona spare parts ia whaahua waipea o na whaamaliaina lea fo itautua mo Samoa. O masini umanei wo pāsia maanga wa ai la lotu la fono mlai wa lele Amerika whaapena fo I whaala poptonga whaale wau malo mlai wa lele le ICAO International Civil Aviation Organization. E le ngata ina o ngā tusam fofua ngā rualu maua le pulengon mlai wa lele ai ole afe tau I fo'i malitali ngā mālo tau sanga fau. Mai ta ita I mālo tau pulenga. Whaafta iae le fionga olo fiti a fova ai. Ministar ngā ruenga tele malai wa lele nei fo'i whaamonianga ai o se laasanga ilu mo le atina ina o tangatul tatu tunu umal mālo. Uwhatatali nei el fai pule o le green ale mālo New Zealand taimi e whaatala noai. Ele vanga wha upu whai le Labour lana pili. Lea o avane ilunga malana talo I whaulu el whaipule o New Zealand, mo tangata Pasifika le pili. O le pili lea le green, o lo tau lamu ai le whaipule o Rarotonga o le atukuki. E manui ai tangata Samoa na whana nau se vai taimi whaatulanga ina, o pule ngā Peretania I Samoa I Citizen I New Zealand. O le tausanga neil pāno ta tele el malo New Zealand, ai o amata o na whaapisa-pisa, le fo I vaenga o le manaonga, o le vaenga wha upu whai le green. O le whaamanianga leo tangata Samoa na ava ese le Minister New Zealand. I tausanga ua tuana e le vā o le palemia New Zealand mo le dun ma le palemia o Samoa na iai nā taimi. E ava ese lea whaamanianga tangata Samoa na whana nau I nā tausanga. E o mai nei, e whaitau wafe tangata Samoa o lo soifua mai. I tausanga whaatulanga ina e ave aim tangata anu New Zealand. O lo singia pe ai se ana le la ngā ai lea mata upu. Eni fai pule o Samoa na iai palmene o New Zealand I o lato taimi. Ai o le ulalanga ane le fai pule Rarotonga o le green. O se mta upu ave iai le langolango le whaala poptonga o tangata atumoto le Pasifika I Aotearoa. E au fiai ma le sunga tele ai Edwin Puni o Samoa. Mai ua vane fo ile malienga al minister o tangata Pasifika le Labour. E nate ave ai I tutonu o se lato fono whaapati e whaatala noa. Lau Samoa Entertainment TV mai apia, tātou toi whai roi fo ili vai o sa fo.